Pozdrav svima, dobrodošli u novi dan na kanalu. Danas ljudi snimamo nakon 3 mjeseca ili 4 Fortnite. Jeste. Dakle ljudi, prije početka samog videa znači ostavite like. Izašao je 10.4 update za Fortnite, upravo je 10.4. Prvi put znači launcham, bio je znači server su bili shutdown, znači nije se moglo ući, sad se može ući pa idemo znači X i ulazimo. The combine sharpen your skills by eliminating targets and rise to the top of the leaderboards in the timed solo course. Ok, ovo je znači timed solo course i da, idemo prvo provjeriti na mapi da li se išta pojavljuje jer je bio Rift Beacon. Idemo na brzinu samo skočiti u playground i vidimo mapu. Idemo u Pleasant Park, zato što kod Pleasanta bi trebalo to biti jer je Rift Beacon bio, ako se sjećate season, ja mislim 3, bilo je tu onaj, sjećate gdje je bio stadion, u season 4 ja mislim, bio stadion. I tu je bio novi Rift Beacon jučer, tako da nadat se da nešto dobro izašlo, čak su možda vratili one stare kuće, one slomite što su zvali Hogwarts. I zapravo jes nešto ovdje, šta je ovo? Starry Suburbs. Ok. Aj, pa to je to, ovo je to o čem vam pričam, samo što ovo sad popravljeno. Wow. Wow, dosta gotivno izgleda, što me su sensitivity, pa koliko sporo okrećem. Da, nove stvari su bacili za sensitivity. Ne volim kad čačkaju ove stvari. Ne volim stvarno kad čačkaju ove stvari, ali to nije ni bitno da se pojačam za slušalcem. Čujem ja, vidim, mislim da ne čujem ništa. Ne može ovo me uopšte naći meča. Znači, totalno puno. Jarone, još nije učito ovu pičku mater. 3 minute već znači učitava i ne može ništa naći. Jebote, Tito te jebo pičku. Aj mi ljudno odigrati jedan solo game jer ja vidim da od ovoga nema kruha. Možda čak i neće. Idu dva lika, znači 100%. Moj zmaj pljuje vatru. Onaj okreće se, gleda, ide liko, ide. Šta sam u bogovu? Kakve su ovo zvijezda čoveč, i ništa ne daju. Kako će ovo me lik naletnat? Ja nisam zagrijao nikako. Jebo ti svoj mater lip u usta da bi ujebao. Jesam te razvezu! Bouncere su vratili! Ma daj, ovo je najjači update. Idemo sad cijepat. Iako ja nemam, bouncere su vratili, čovječe. Ovo će biti prejako. Ali problem je, ja nemam helta. 3 kila s 3 kila, pa makar i pickaxe-ova. Dobro, pickaxe-ovat nekoga je magija, beba. Daj, molim. Tu je. Ja rekao vratili onaj stari shit. A ovo Pandora opet. Je, opet Pandora.
Nije niko tražio. Ovo ne mogu uništiti. Wow. Trebam naći neki shield, jarane. Znači da nema nigdje ni bandaži. Mada. Ali na men česta. Gdje si robot? Ma daj, pa daj mi nešto za Storm. Nisam ni skonto ovu. Sad ću te krepati. Jaj, bože. Mene ako takne Storm 2 put, ja sam finito, bye. Ništa ići prema tamo, ići prema ovdje negdje, ovako i pokušat naći neki campfire ili nešto. Ili eventualno sad čak kad dobijem lagano pop. Dobit ću kurac u usta. Ej, da sam promašio, brate. Vam ima čak Mac. Što ono, wow. Idemo na ove dvije kuće, ja mislim ako se ne varam da vam ima campfire. A bože dragi, pa kako nema nigdje ništa za heal, ali baš ništa nema za healati. Ha jebu, metir. Ako najebem, ali najebat 100% od likova iz Pleasanta, jer vjerovatno likovi iz Pleasanta će rotirat vam, ako već neko ne ja na ome gore brdu. Tam nije loše otići do tamo. Manje šanse da krepam, ali aj pokuću prvo ove pečurke. Bar koliko toliko imam nekog heala u sebe. Mada nisam ni dobro ovo mjesto vam gore sturi pička materina, nisam dobro ni istražio. Neobično mi je ovo, bravo! Ovo kako su napravili, ja na ume sad peču. Kad mijenjam na zamku, nešto baguje. Stisam na primjer da stavi, da uzme zamku u ruk, znači da znam da je zamka. I neće opet stisneš, i na kraju sam postavio jednom. Nek sam se ja izliječio 130 koliko će vam health, super. Jeboja majku. Ja sam proklet čovjek. Neko lendo vamo gore. Da, neko je lendo tu gore. Gdje gradi, boj? Update-a, kurčini. Jedi ovo, pička. Ha jeboja maj, kako ja uvijek mogu biti taj. Nemam s čim liječiti, ne znam što se dešava sa ovom igricom. Ba!
Jeste pojeli govno obojca. Bounceri mi trebaju. Viš, stišćem kocku, de? Pa de? Pa šta je s ovom igricom? Neće da mi postavi campfire. A ja igricu... Pozvan, sad mi hoćeš. A ja ove igrice, majke met, pravo mi sad izvalacu iz živce. Ova dole pička ima. A da bog da krepo. Pa još jedan fali. Naravno da neće buildat on gdje ja kažem odmah. Gdje je ova treća pička? Onda on tamo desno. Ili? A tu si. Govnaru jedan mali. Okej, nas troje je živo samo. Evo ti jebo ti svoj matir. Evo vam ga! Prvi game! Prvi! Pa šta radim ba? Malo šugavo, ali preživio sam. Daj ba, daj ba. Da li si realan, brate? Sve sam sad vidio, znači prvi game solo, znači razvaljivam, pobjedio ovo, ono, drž, ne daj, tamo, vamo, gore, dole, lijevo, desno. Ništa ljudi, znači, dobro smo odigrali, malo šugao, jebem se zastitiviti, pošto ovo je, mislim, moj 7. ja mislim, Victory solo u ovome sezonu, slabo sam igrao, ali eto, ništa, da završimo od video jer već traje 35 minuta, do sljedećeg klipa ljudi, pozdrav, ćao.